Okey, selamat datang semua, selamat datang, jemput masuk, jemput masuk. Okey, sekarang ni kita dah pun masuk ke dalam chapter 4 berkaitan dengan rigging. Jadi Izzat nak bagi tahu sikitlah, rigging ni apa dia? Jap lagi orang kata kita masuk chapter 4 tak tahu pula apa tu rigging kan. Okey, rigging ni apa itu rigging Izzat? Okey, rigging ni Izzat bagi tahu bahasa simple je. Tak ada yang susah-susah, teknikal-teknikal pun. Okey, so rigging ni sebenarnya adalah satu proses. Dia sebenarnya satu kata kerja. Macam berkebun, memasak, bersenam. Dia semuanya perbuatan. Okey. So rigging. Rigging ni sebenarnya adalah satu proses. Proses apa Izzat? Proses memasukkan tulang je ke dalam badan karakter. Okey. Sebenarnya dalam Blender ataupun dalam apa-apa software 3D lah, software animasi ke, software game ke, sebelum kita nak gerakkan karakter kita tu ataupun nak gerakkan objek kita tu, kita kena tanam dulu tulang-tulang dalam badan karakter ataupun objek kita tu. Dan dalam Blender ni, dia memang dah bagi dah pun. Tulang boleh ulang ni kat kita. Dia bagi satu tulang, lepas tu pandai-pandailah kita sendiri fikir kat mana kita nak letak tulang-tulang ni dan macam mana kita nak guna tulang-tulang ni. Pandai-pandailah kita susun dekat badan karakter ataupun badan objek kita. Kalau kita tak tanam tulang dalam badan karakter ataupun dalam badan objek kita ni, karakter kita tu nanti jadi patung je korang. Nanti dia jadi patung je. Dia tak bergerak pun. Okey, dia boleh bergerak tapi dia bergerak yang tak ada ekspresi muka, okey? Tak ada tangan kaki angkat ke apa dan sebagainya. So, kena buat rigging. Kena tanam tulang-tulang dalam badan dia supaya kita boleh gerakkan karakter ataupun gerakkan objek dengan lebih detail. Jadi, kalau ada orang tanya korang, rigging ni apa ya? Korang jawab je macam ni. Rigging ni adalah satu proses kita nak tanam tulang dalam badan karakter ataupun dalam badan objek. Simple. Okay? Jadi, kenapa kena belajar rigging ni Izzat? Okay, Izzat bagi tahu korang kenapa kita kena belajar rigging. Sebab yang pertama untuk kita buat 3D animasi lah. 3D animasi. Yang kedua untuk kita buat karakter dalam game lah. Karakter dalam game pun ada tapi dalam kelas kali ni Izzat tak tekankanlah sangat lah pasal game. Okay, ada sikit je. Okay. Dan untuk buat iklan 3D lah. Okay, kalau kita nak buat iklan-iklan 3D yang kita perlu gerak ke objek tu, okay, kita gerakkan apa-apa objek, kita memang kena letak tulang lah. Lagi-lagi kalau kita nak gerakkan dengan lebih detail. Okay, karakter-karakter yang sesuai untuk rigging adalah apa? Karakter yang sesuai untuk rigging seperti manusia, tak kisahlah ayah ke, anak ke, baby ke, nenek ke, semua kena letak rigging kalau kita nak gerakkan dia. Yang kedua haiwan, tak kisahlah panda ke, ular ke apa ke, semua kita kena letak tulang, okay, kalau kita nak gerakkan dia. Dan seterusnya adalah robot ataupun teknologi mechanical. Robot-robot kita kena letak tulang, macam robot yang kita bina kali ni kita kena letak tulang nak bagi dia bergerak. Teknologi mechanical ni macam teknologi macam dalam apa tu, macam dalam mesin-mesin kat kilang tu, yang ada penyepit. Okay, kita nak gerakkan penyepit tu, okay, kita kena pakai rigging lah. Okay, dan yang seterusnya adalah makhluk-makhluk hidup ataupun raksasa, alien, naga. Okay, macam-macam lah makhluk-makhluk mitos apa semua. Asalkan makhluk tu hidup je dan kena bergerak secara detail, kita kena pakai rigging. Okay?